Akusibo bonke kodwa ngilona endlebe lesonzelana ethude nemicondvo leyo ngiva. Mnganami lalela, kuliphutha kuvumela impilo ikuphile kube kunguwe lowadalelwa kuphila impilo. Lesinye isikhathi kufanele ushintshe lo muntu lo nguye ebese wembatha lo muntu lofisa kuba nguye. Kanzi ke futhi lesinye isikhathi uyadikhohlisa nje mnganami, le ndlela lo ihamba kayilapho ukutshela ukuthi ulibangise khona wena. Inkinga yakho lokufanele ukugweme ukwenda kakhulu, lekufanele ukwende ubona ngathi kuyokubukisa ngebandvu. Unenza kakhulu nemuntu ukhohle ukuthi nawe ungumuntu mnganami, ngibani lo nenza nawe. Uma kufanele ubhocomele etsakeni, ngena nangenhloko la imbiwa khona kusiko la iyophelela khona. Kanjalo nembungane italilo manyaleni kodwa ifele kudleni mnganami, dikhiphe timendlela tufaka abantu lesebazuzela okungcono empilweni. Wena unalutho, uyafisa kuba nelutho, uyangidida nje njengoba uhleli lapho ungazami lutho. Umthakathi wekucala ngileli valo lelikuvalela iminyango yemathuba asekukhanyeni ngekutitshela ukuthi ungcono kakhulu wena ukuthi ungenda lokho. Lekuyophumelelisa wena mnganami, ngilobona ngathi akufanele wena. Kuliphutha kuvumela impilo ikuphile kube kunguwe lowadalelwa kuphila impilo. Kanzi ke inkondlo angiyibhaleli kwekuba ngcono kunabani, kodwa ngiyibhalela kwekuthi amagama nami nikuthole kuphila ngalinye ngalinye uma nwabala.